Guys mbanje kubasuhuza mwimukurikirana ino channel. Habaye impanuka ikomeye cyane, imodoka irenze umuhanda irazi kubita umuntu, ahasize ubuzima bamwe bameze nabi. Ubu tuvugana aka kanya bahamagaye polisi, ariko ni impanuka ikomeye. Ubu njyewe nibwo nyihagera, Kazingamba TV nibwo ikihagera. Ubu turi kureba kabisa impanuka imeze nabi. Ubuzima burakomeye rwose. Abantu musenga mujye musenga, kuko ino mpanuka yari mbi. Imodoka yarije iguruka, abantu bayibonye bariruka, ariko urumva mwese ntabwo mwayibonera rimwe. Irazi kubita umugabo agwa muri rigore, n'imodoka iragenderwa muri rigore, ariko yari impanuka. Namwe nimundebere. Aha ngeze ni umugabo yahushuye abandi bo. Polisi ambulance imaze kubajyana, ubu bategereje polisi kugira ngo ipime. Namwe murabizi ko mu Rwanda haba hari amategeko, nyine ni igihugu kigendera ku mategeko. Ubu rero umugabo ubu nguyu ni uwihushuye, uriya mubona hariya ni uwihushuye, ariko yari impanuka iteye ubwoba. Tunakangurira abantu bagenda ku binyabiziga, mujye mwirinda inzoga n'umuvuduko mwinshi, kuko nk'ino mpanuka itewe n'umuvuduko. Nimba n'abantu bayitwaye bari basinze, kuko imodoka yarije yiruka abakubise umuntu mu gihe avanye umutwe mu ntuza areba inyuma, ashiduka imodoka nayo yageze muri rigore, ariko abantu bahasize ubuzima rwose. Banyarwanda mwirinde ibintu by'impanuka rwose. Abantu mutwara imodoka mujye mutwara mutanyweye, mujye munywa amazi. Ntabwo tubabuza kunywa, mujye munywa amazi.